Ki Jingpynlong nakabenta ke Tamasa Monolith Festival Arajar Arpusau kadang ya caprang KHASI Heritage Village kebadan hajan lau kentang hamau plang. Simbut Chief Executive Member lembat ki EM bat ki MDC jong ke KHASI Hills Autonomous District Council hinin kesngi kilalet jurip Iaka KHASI Heritage Village. Labu ban pelong ya kini ke Tamasa naduk ka nyau terik haduk ka kendai terik ulber. Habakren bekinong to kubor usimbut Chief Executive Member uba Pynkhreh EM ulaong ba ka KHASI kan lang bat kemeg Lion Age ban pelong ya kini ke Tamasa ke bejab. Shu ulaong ba ka council ka kwa ban pen ya ka jirus pa ka riti dustur jongki KHASI ling ba kini ke Tamasa. Iaka konsep juga Monolith sebab kadika yo peninam laban hawi keskin peninam me kai karwai ka siau ka shat ka mesti ka tem ka put ubang mendang ka bam ka di nang ta kitiar ki bengi sina mangi mo ki khra khando betiwi ki wei ndai tang kata mo ki babon ki benta ki bangi haban showcase hangi kementar Jingpynlong jong ka tourism megla H limited baka district council including ka himamau plang ngapai kan long sukses. Ka HY